Hi guys, welcome to episode 2. Okay, sekali lagi kita bersama Dr. Ari. Okay, dalam podcast After Hour On Call with Dr. Ari. Okay, alright. So, last week, okay, kita dah bincang mengenai diabetes. Okay, diabetes, I thought ada satu je. Rupa-rupanya ada 3. Ada diabetes type 1, diabetes 1.5 pun ada, diabetes 2. Okay, so actually kita dah dapat banyaklah komen, okay, dekat YouTube, okay. Ada kita punya viewers, okay, tanya, okay, untuk diabetes type 1. Okay, adalah macam parents yang risau, okay, dan tanya, okay, adakah bila dia dah, bila yang baby tu kan, okay, selalunya kan diabetes type 1 kan kena dekat baby kan, kanak-kanak kan, okay. Macam mana nak tahu kalau that baby tu, okay, boleh kena diabetes type 1? Macam tiba-tiba je ke ataupun macam mana? Okay, so Alright. diabetes type 1 memang lebih ketara in children lah, kanak-kanak. Okay, tapi age group untuk diagnosis tu ada juga sampai umur 20 baru kita tangkap diagnosis dia. So not to say it will happen only when they are still umur baru 2 tahun, 1 tahun, not like that. Okay, cuma like how I explain, kita kena tahu kalau ibu ayah ada diabetes, especially kalau paternal side. So kalau bapa dia memang ada type 1, baby tu memang lebih high chances lah untuk dia kena. So kita akan buat screening earlier. Kalau environmental factors like kalau kadang-kadang kena kejangkitan coronavirus kan last time I said. So enterovirus infection ke apa boleh trigger autoimmunity. That time boleh jadi type 1 diabetes. Boleh umur 17 pun kena. So roughly if you say the statistics up to 20 years masih boleh diagnose type 1. Up to 20 years? Yes. So if you see a child who's not well, bawa aja pergi jumpa doktor. That will be the best. Don't panic when they are young. Definitely they'll get diabetes. Not to say ada lingkungan umur yang must happen within that time. Actually no such thing. So dia tak semestinya masa baby tu terus ada? Yes, bukan. Yes. Mungkin dia okay je sampai 10 tahun. Lepas tu baru dia kena. Yeah. Alright, okay. So, untuk soalan nombor 2 lah. Okay, ada juga yang risau mengenai diabetes type 1.5. Sebab tak pernah dengar sebelum ni. Yes, tak pernah dengar. Selalu, okay. Ada certain orang, dia memang dah berjaga-jaga dah dengan makanan. Nak reduce chance untuk dapat diabetes type 2 kan. Tapi tiba-tiba dapat diabetes type 1.5. Tu macam mana pula doktor? Like macam mana kita nak... macam nak orang lebih faham mengenai type 1.5. Okay. Type 1.5 is adult onset autoimmunity. Okay, so maksudnya seseorang tu mungkin umur dah lebih 30 tahun, 40 tahun. Firstly, bila dia kena diabetes, semua akan anggap dia sebagai type 2. Okay. So doktor yang tengah rawat dia, katakan tengah bagi ubat, tapi gula tu tak boleh kurang. Makanan ikut. Lepas tu, the medication also started already. Medication yang type 2 lah. Ubat pun dia makan, tapi gula tak boleh turun. So now we're suspecting type 1.5. So kena buat blood test. Kalau tak buat blood test, memang kita tak tahu dia ni type 1 ke, type 2 ke, type 1.5 ke, we cannot tell. Buat blood test dah nampak, then we'll switch the treatment. So no more ubat type 2 diabetes yang makan-makan semua tak boleh dah. Dia kena switch to 100% insulin dependent medication. Sampai bila-bila? Yes. Sebab dia dah masuk autoimmunity. Dia dah masuk kategori lebih kurang macam type 1 lah, type 1.5 ni. Memang akan dependent on insulin. So maksudnya dia sama seperti type 1 tapi dia dapat lebih lambat. Betul. Kalau type 1 tadi sampai up to 20 years. Yeah. Okay, yang type 1.5 ni kita more macam than 30 years. More than 30 years. Scary juga kan? Yeah. So sama juga dia punya punca boleh jadi disebabkan oleh type 1 juga. Yes, dia punya punca kebanyakannya sebab autoimmunity yang triggered by maybe infection, environmental factors, mungkin ada genetik dia, tapi sebab ada infection dia dah trigger balik. Macam tu. So we can't really tell who's going to get it. Cuma kalau dah ada tu, bila kita buat saringan, bila doktor yang tengah rawat tu see the glucose is not coming down, then we will do the further blood test untuk pastikan mana satu. Yeah. Okay. So last week juga kita ada cakap berkenaan medication untuk diabetes lah. Okay. So I nak tanya, ada tak
any medication, okay, kan orang kan duk risau, okay, ubat kencing manis, ubat darah tinggi dan sebagainya, tak nak makan, takut rosak buah pinggang lah, takut rosak hati dan sebagainya kan, okay. Ada tak sebenarnya ubat yang boleh merosakkan hati, merosakkan buah pinggang, especially for those yang ada diabetes? Okay. Firstly, kalau ubat diabetes, ubat darah tinggi yang dipilih oleh seorang doktor yang berdaftar, Okay. ubat tu tak mungkin akan rosakkan bawah pinggang anda atau hati anda whatsoever. Memang tak ada. Sebab bukan saja bagi ubat, kita akan pantau. So you don't have to worry about that. Okay. Yang anda perlu risau, firstly is ubat tahan sakit. Painkiller lah. Painkiller. Alright. General population pun nak ambil painkiller, kena jaga-jaga. Kebanyakannya akan pergi farmasi beli painkiller. Boleh ke? Tak boleh sebenarnya. 1 or 2 dose maybe might not see much in normal population. Kalau orang yang dah ada diabetes, dia dah ada CKD, now you're high risk already. Tak boleh just pilih apa-apa je painkiller. No. Even to a doctor, let's say you come to me, sakit kaki lah doktor, saya nak painkiller. If you have diabetes, you have CKD. Now I'm starting to see which painkiller I can start yang lowest dose. Yang paling efektif. We have so many protocols to just pilih satu painkiller tau. Yang kebanyakannya they'll just go to the counter, senang-senang je beli satu. So doktor, balik pada kita punya topik tadi kan yang pasal ubat tu. Kenapa orang-orang yang berusia kan lebih suka untuk ambil ubat kampung? Okay, compare tu ubat yang memang doktor dah siap-siap dah prepare untuk dia. Okay, adakah ubat kampung sebenarnya boleh menyebabkan kerosakan yang lebih teruk lagi dekat kencing manis, buah pinggang dan sebagainya? Boleh tak doktor explain lagi? Okay. First, bila kita nak cakap ubat kampung, it's a very general term. Okay, kadang-kadang nutrition diorang betul tau. Macam herba diorang nak guna. Not to say semuanya salah. Okay. Tapi kebanyakannya tak safe. Dia boleh mengakibatkan kerosakan buah pinggang. We have seen this so many times in the clinic tau. Diorang akan stop ubat hospital sebab ada kawan yang bagi tahu jangan makan ubat ni akan jadi kerosakan buah pinggang and so forth. And diorang akan start ubat herba, ubat kampung, things that they buy online, claim ubat, but kalau registered under KKM, itu je ubat. Okay, so kalau diorang stop all the medication and you start this, kebanyakannya akan ada kerosakan buah pinggang dan bengkak hati. We see this a lot in a lot of practice. So sebelum nak makan dan minum apa-apa preparations sebagai ubat kampung, belajar apa content dia and cuba research sikit. Nowadays you can just search everything online. Just Google and see. Kebanyakannya akan ada link dia. Especially kalau brand, you boleh tengok dekat NPRA website. Certain brand memang kalau ada certain things like senna leaves, semua ni must be very careful. Bukan semua species dia okay. Ada yang akan menyebabkan keradangan hati. So you need to know which is okay, which is not okay. Bukan kita tak ada tempat kita nak boleh check. Nowadays you can check. So be very careful. Doktor ada tak doktor kan rawat pesakit-pesakit kencing manis kan, ada tak kes-kes yang mengalami kerosakan buah pinggang ataupun dia punya diabetes become worse disebabkan oleh ubat kampung? Yes, of course. So I have this one patient yang teringat lah bila you cakap ni. Okay, dia started having urine dia bubble. Lepas tu dia dah lama lah dia stop ubat doktor dekat hospital. Then dia makan ubat kampung sahaja. Okay, ubat kampung baru 3 bulan dia makan. So kencing dia dah berbuih dan turn blue colour. I don't know what ubat yang dia tengah ambil time tu. So anak dia, dia yang bawa lah pergi klinik kita. Then we checked him and nampak kidney dia dah stage 5. Kaki dah bengkak, dia punya lungs dah berair. So whatever ubat yang dia tengah ambil tu memang dah rosakkan buah pinggang dia. So itu dah sampai tahap yang kita tak boleh handle dekat klinik dah. So kita pun buat surat, hantar dia pergi hospital lah. So the doktor dekat situ pakar buah pinggang semua check. Dia orang memang kaitkan kerosakan buah pinggang tu dengan ubat yang dia consume tu lah, ubat kampung tu. So must be very very careful. Jangan kita anggap sebab benda tu daun, benda tu berherba, it's still okay, kita boleh makan.
bukan semua akan be okay. I'll give you an example. Okay. Dulu, very long ago, diorang ada boil tree bark, okay, untuk turunkan demam. Okay. Okay. That one yang dah ada dalamnya adalah aspirin. Pernah dengar aspirin? Ubat cair darah. Aspirin boleh juga kurangkan temperature time kita demam. At least ubat yang kita bagi, kita tahu berapa miligram. How much I'm giving. So, kalau budak-budak kita akan kira ikut berat badan dia. Orang dewasa, okay, 1 gram, how many times a day. Kita boleh check and we will tell you exactly. Kalau you boil tree bark and you drink the soup, macam mana you nak kira miligram dia? What will you do if it's overdose? You understand? So, it's very unregulated. So, baik kita follow something which is already regulated. You know, must be very careful. So maksudnya ubat tradisional ni bukan 100% bahaya pun. Dia saya boleh, cuma kita kena pandai cari maklumat, kena pandai research, okay, supaya kita orang kata apa, aware lah. Jangan mudah percaya and then just consume without thinking what's happening to you. Okay, alright, faham. Okay. So actually I ada satu soalan yang I pun curious lah. Okay, so dekat social media orang asyik bercakap berkenaan cortisol. Cortisol and sugar level. Okay, cortisol ni macam bagi I satu benda yang baru lah. I tak pernah dengar, okay. Tapi doktor boleh tak explain apa cortisol ni, macam mana dia boleh affect sugar level seseorang? Okay, cortisol is your stress hormone. Okay. Okay, so cortisol naturally memang akan meningkatkan gula dalam badan kita. Pernah dengar Dawn phenomenon tak? Seorang yang ada diabetes, okay, pagi dia tak makan apa-apa. Okay, suddenly in the early mornings or when he wakes up, dia orang check, gula tu boleh naik. Then slowly it will go down. Tapi tak makan apa-apa. So something in your body is bringing the sugar up and then later you're dropping it. Okay, it's the cortisol. Maksudnya bangun-bangun tidur tu, gula terus tinggi. Your body is preparing for you to wake up. So your cortisol level, some hormones in your body akan prepare you to wake up. So you need more energy when you're waking up, kan? So glucose level will go up to wake you up. So that's how the body is designed. But cortisol is a hormone yang akan keluar dekat badan kita kalau kita terlalu stress. So those who are in a highly stressful environment, memang cortisol ni akan tinggi. So kalau cortisol tinggi, gula akan tinggi. Bukan saja gula, keradangan satu badan akan tinggi. So now you're high risk for everything. All kind of medical problems. Boleh jadi kalau seseorang tu stress. That's why you see a lot of doctors when they talk, don't stress, try to manage your stress. Sebab bukan benda tu kita tak boleh nak kesan. You can actually see the cortisol disturbing your lifestyle. So maksudnya macam kalau nak tahu kita ada problem dengan our cortisol level macam mana? Unless blood test we cannot say lah. Tapi kita boleh nampak dekat HCRP memang tinggi. Keradangan dalam badan tu tinggi. So we understand kalau seseorang tu ada kencing manis tak terkawal, HCRP tinggi. Very stressful patients. I have a lot of patients who come from Singapore. Yang duduk dekat Johor, diorang kerja dekat Singapore. So they wake up very early. Hardly any sleep. They sleep about 3 hours a day. Now your cortisol amount is probably through the roof. Memang tinggi. Okay, so tak ada diabetes, tak ada darah tinggi, tapi because of your stress, we can see the blood changing. We can measure certain things in the blood to say, okay, your parameters are worsening. Yeah. So maksudnya, bila kita ada masalah dengan cortisol level, okay, dia boleh juga lead kepada diabetes. Macam tu. It will make it easier for someone to get diabetes. Lebih cepat lah orang kena diabetes. Yes. It's all interconnected tau. Okay, so when the cortisol is high, your sugar is high, you have to start, akan lebih lapar tau. See, how the body works is, when your sugar is high, let's say lah seseorang tu makan makanan yang manis. Yes. Okay, some dessert. Okay, sekarang dia dah makan, gula dalam darah kan naik. So body akan detect. Body will be like, gula naik, saya nak keluarkan insulin. Dia keluarkan insulin. Dia akan keluarkan insulin always a little bit more. Now, gula naik, insulin lagi naik. Gula drop, gula crash. Right? Now you're hungry. You're looking for sweet food. Dah lapar, nak makan. Padahal baru makan. But because your insulin just naik and drop. If this keep happening to you again in this wave, itu yang jadi
insulin resistance. okay. Sekali dah insulin resistance, masuk pre-diabetic stage, jadi diabetes. Kalau orang tu makan kompleks karbohidrat, sekarang gula naik tapi bukan mendadak naik, steady. Insulin pun steady. There's no crash. So takkan lapar cepat. There's no insulin resistance here. That's something. So macam mana nak manage this thing daripada terjadi? Like kalau contoh lah, let's say kita ni memang very stressful. Kerja pun stress, kat rumah pun stress. Okay, macam mana selalunya doktor akan nasihatkan this kind of patients? Okay, kita kena ada some tips for stress management. Okay, different for people lah. Some people, diorang suka just go for a walk, go for a jog. Some people like to pray. They sit and pray. Some people read a book, talk to a friend. You kena manage stress. Your stress management cannot be solely food. Setiap kali I stress, I nak makan. Setiap kali I stress, I nak makan. Tu tak boleh. You need to break the pattern. If you break it, things will be better. There's no way kita nak makan macam tu, then harap kita nak sihat. It's a downfall. You're going down the hill. Yeah. So, okay, I notice, okay, recently doktor memang kerap bercakap mengenai, okay, one community, zero diabetes. Okay, so boleh tak doktor explain sikit, okay, berkenaan community ni. Apa yang membezakan community Dr. Ari ni, okay, dengan another community yang related to diabetes lah. Okay, so what I mean here is, one community, zero diabetes is, nobody lah, tak ada siapa-siapa perlu go through this pain pun. Okay, this diabetes is not just diabetes. Potong kaki adalah disebabkan oleh diabetes. Betul. Kena dialisis adalah disebabkan oleh diabetes. People go through so much of pain just because of this diabetes. So kalau kita imbas balik diabetes ni, 100% boleh ada treatment, rawatannya wujud. Ada cara kita boleh prevent, especially type 2 diabetes. So mengapa ramai yang tengah go through so much of pain, kena potong kaki, some people lose their life for this, and not just the family and the patient, the whole community is actually suffering. And the suffering adalah disebabkan oleh satu benda yang boleh dirawat dan boleh kita avoid completely. You know, so this is what I mean. It's very simply kita boleh avoid. All kita perlu is pengetahuan. Ilmu mengenai apa tu diabetes, apa cara pemakanan yang kita kena follow, and what can we do as a community. Maybe you want a healthier lifestyle. Macam mana kita nak bimbing anak-anak muda, the children. Kalau ibu ayah dah diabetes, anak dah lebih tinggi risiko kena diabetes. What can you do? Cara pemakanan dekat rumah tu tukar. That's why I give my list pemakanan free for everybody. Benda tu simple, tak mahal. Just pengetahuan, kita nak tahu. So if they understand, my own patients, let's say, first memang I start treating the one patient. Lepas tu gula dia dah cantik. Okay, now you start seeing the children. When you see the children, they're all obese. Berat badan tinggi. So you know, okay, where they're heading to. So you start nasihat cara pemakanan dekat rumah tu tukar. Now the whole family transforms, jadi lebih healthy. So this is very empowering. I feel my knowledge ni shouldn't stop just to the patients I see. Berapa orang patients saya boleh tengok? Satu negara bukan semua saya boleh tengok. Right? So if I share this knowledge, what do you eat? How do you change? The little tricks. Boleh, one whole community can change. Mungkin kadar diabetes kita akan drop. So kita tak perlu nak pegang tempat pertama obesity and diabetes in Southeast Asia. Alright, you know? Yeah. Okay, alright. Okay. Alright. Alright. Actually, another personal questions lah. Kenapa diabetes? Why diabetes? Kenapa diabetes? Kenapa bukan astik? Kenapa bukan, you know, bidang lain? Kenapa doktor pilih diabetes untuk doktor, you know, ceburi lagi dan, you know, bagi knowledge dekat everyone sampai create satu community. Okay, kenapa diabetes? Okay. Actually, to be very frank about it, I think sort of the diabetes came to me rather than I went to the diabetes. You know, sebenarnya I was into surgical field. And then when I came into primary care maksudnya family medicine, diabetes ni ketara sangat. If I see 10 patient, 9 diabetic. And yang 9 tu pun akan ada kadar atau stage diabetes yang quite bad. So I always think like, mengapa benda ni is getting worse and worse?
like somebody yang young sepatutnya tak ada risk pun nak jadi cancerous. Tapi sebab diabetes cepat kena cancer. Sebab diabetes umur 30 dah ada heart attack. Your diabetes just makes everything worse. So one tweak on the diabetes, everything gets better. So I think that's why my heart went towards that. I wanted to study more about diabetes. I went to do fellowship in diabetes. Actually when I first started, it was just wound care and family medicine. So wound care tu pun, I would say kalau sekarang, all the wound care patients that I'm seeing right now, semuanya diabetic wound. Semuanya orang yang ada diabetes dan luka kaki tu disebabkan oleh diabetes. Dah diberi surat nak potong kaki. So again, there's nothing I can do kalau I nak jadikan wound tu better kalau I tak kawal diabetes. So now that again, I have to go back to diabetes. You know? Yeah. Okay, Doktor. So, since today is World Diabetes Day, okay, Doktor ada tak any sharing Doktor nak share, okay, dengan kita punya viewers, okay? Apa yang terjadi dekat dunia ni, yang related to diabetes, okay? Sometimes, kita ni dekat internet, kita cuma tengok pasal gossip dan sebagainya je. Okay, benda-benda yang penting macam tu pun kita tak go through sangat lah. So maybe doktor boleh share apa yang sebenarnya terjadi dekat dalam dunia ni, okay, yang related to diabetes lah. Okay. All around the world, satu dunia, 549 million juta orang dah tengah go through diabetes. Diorang tengah ada diabetes. Tahun 2024, 3.4 million people mati disebabkan oleh masalah and complication of diabetes. Kadarnya sangat tinggi. Okay. Yang lebih membimbangkan, 43% tak tahu pun diorang ada diabetes. So 43% tu lebih kurang 252 juta orang tak tahu pun dia ada diabetes. So something happened. Yes. So this is like in Malaysia statistik kita ambil 5 orang yang adult, satu dah confirm diabetes. Ini belum masuk bab pre-diabetes. So kita jangan anggap, oh I feel okay so I tak ada diabetes. Always check. Always check. Sebab benda ni as I said, ada rawatannya wujud. Prevention dia wujud. So kita boleh menyelamatkan diri kita daripada masuk statistik diabetes ni. So whatever you can do to do that, do it. Because kalau kita ada satu diagnosis dan penyelesaiannya kita tak ada, different story. Yang ni kita tak perlu merana macam tu. Sakit-sakit, no need all these things. Nak potong kaki, nak dialysis, stroke, semua ni kita boleh kurangkan tau. With a small tweak. Just check ada diabetes ke, BP okay ke, just simple things. Tak mahal pun. Kita boleh sihat. Because this is not only a Malaysian problem. This a whole world is facing lebih kurang isu yang sama. Yeah. Alright. So hopefully macam tadi doktor bagi tahu kan, kita Malaysia dah ada nombor 1 kan dekat Asia. Jangan sampai jadi nombor 1 kat dunia lah. Yeah. Let's not. So okay, since today dah dua episod, okay, kita cakap berkenaan diabetes kan, okay, kita nak minta lah advice one more, okay, daripada doktor, okay, apa yang perlu kita lakukan, okay, untuk kita prevent, okay, daripada risiko diabetes ni. And for those yang memang dah ada diabetes, macam mana kita nak reducekan, okay, dia punya complication, dia punya risk, okay, supaya dia tak jadi makin worse. Okay. Alright. Firstly, ilmu. Okay. Mesti kena tahu kalau orang yang dah ada diabetes, ini golongan yang dah ada diabetes, belajar cara pemakanan. Okay. Apa tu anti-diabetic food? Learn. Sekarang kita dah ada a lot of research going on about anti-diabetic food. Makanan yang kita boleh makan yang akan bantu kita untuk kurangkan rintangan insulin. So it reduces your insulin resistance. Dia menambah baik insulin sensitivity. Itu yang root cause. So belajar cara pemakanan. Okay. Nombor 2, must have an active lifestyle. Every day go for a walk. Jogging ke. Kalau tak boleh jogging, brisk walk ke. Especially lepas makan. That is very important. After your night meal ke, lepas makan tengah hari ke, go for at least 20 minutes walk. Dia akan memang bantu so much in glucose management tau. And golongan yang tak ada diabetes, belajar juga anti-diabetic food. There are very powerful food yang kita boleh amalkan every single day. Dia macam kalau kita makan certain medication,
tu macam mana dia punya efek, sama macam tu tau, anti-diabetic food. Mhm. Kalau makanan tu tinggi antioksidan, anti-diabetic quality, gula tu dia boleh kawal. So orang yang tak ada diabetes tu boleh kekal sihat. Dia takkan kena diabetes. So these are the things that we can learn. Yang tak tahu juga, tak ada sumber nak learn. I don't know where I'm supposed to learn this from. Join our support community. Yeah, so we can help you. One community, Zero Zero diabetes. Okay, alright. So thank you so much, Dr. Ari. Maybe next kita boleh cerita berkenaan subtopik daripada diabetes lah. Sure. Wound ke. Sure. Okay, alright. Yeah. So thank you so much, Most Dr. Ari. welcome. Most welcome. Alright, okay. So anyone yang dah tengok kita punya podcast tadi, okay, kalau korang ada sebarang topik yang nak kita bincangkan, korang boleh komen dekat bawah. Okay, bye-bye.